Lecture Meiteinaobing thum sai ko le the talk with Sorinthan Haorei kathar episode hili welcome salu shidle itum na aja interesting salaka kala important salaka issue ako maramli janpai sangrum faisara itum na taija ajakum 2023 May 3rd when how poglaga Manipur li jadur khaniwi rai shogau gida itum li kuchung ka sazaire kuchung ka sazaki ji leida klei thadal thaidle ye itum me kharing kharagle itumwe lansin le itumwe watermin le kuchung ka shekhut khai leidle acha itumna chan paisa gi ji maram hi matala kha akhang sat le itum Meiteinaobing wuivang itum issue hi manga aina itum li saza ga pai maram issue aka saklak haglak kha rashop de le che khigla jiga free regime movement the lake sahi ara Indian government na scrap saura gi hi leogida hina itum Meiteinaobing le sajak pa apong chung khaina leidle gi hi theithang khamai ping na chung ka hang de le marang ba itum Meiteinaobing India lila Myanmar lila okthuilak le chung ka leidle hina itum li ka thada sajra kala free movement regime lake sahi na itum li ka thada leisa hi scrap sai ka thada sajra gi hi itum aja chan phai hi manga aina mathamai kharda thai quick vaisa se aja chan phai hi li tangku wili thiam thangmai lagai na leidak lai thaiwa lagai na leidak lai itumoi guest special salakai kathumna ranguru midale ina ashig thumli introduce samike kala itumna welcome samida janpai hi chat fa vaisa se remake up da queer Kharingpam AC ahi assistant professor ne Jamia Milia Islamia University wikala tangkhul Naga Society Delhi wi president la samidale Dr. Kharingpam na itumli show hilirajang mewang chung khaning shidale ka khnia sada queer Rammathot Dr. Rammathot Khongreiwo ala Lakshmibai college li history department we head of department salaka leidale kala ka thuma sada queer Worso Zimik ana Delhi based advocate ne nishi ka thumli kachung kha ning shidale show hili ranguru mi da klewang nishi ka thumli janpai ka sawi manga aina itum tangkhul Meiteinaobing na kala chajur ka taping na lagchung ka theising ko koi samphangra da shitsange itum na janpai hi moron da chata wa vaisa se ina tiomai ka background hang mi re ka mathamai da theibai mai khwai rumai kap da ina historian akasada ina Dr. Rammathot le khang hana ka sau ke itum Meiteinaobing hi aw matala ga itum tangkhul Meiteinaobing hi free regime movement khale hina itumli itumai ringrak da khleili arui hi ka thada leide leido kala khrel ka thada leisa klayang ga ji ka tiau ka theingai itum okthuida klei hi Meiteinaobing tangkhul Meiteinaobing hi because arui hi itum country khanili okthuida klei ne and free regime movement hina FMR hina ka thada itumli khamatha apongai na okthuing sak leido ji kha theingai Sorinthan Haorei lining share in a hangi giji he ili hanglo ji cover thaiser giji akane kala thaiser giji thala kala mag thaila sazameiya but jenna he origin kala rational by he thaita karsaye kajeva a post independence spirit the government of India na itumwe mayur borderland li optida clay tribes being hiwi affinities kala socio-economic relations kinship relations clay kadong hi atum thaye chi kathai chalong jili atum hiwa kangade border area thada sungmit kaiba jiwa masabai mrali the 1950 26 September Hili Ministry of Home Affairs na passport entry to India rules of 1950 the aga issue saye notification shoke kala ju issue da India wagi later clay borderlanders India was citizen being rano kala Union of Burma later clay Meiteinaobing rano Mizo Chin being rano kangadai India in a Burma later clay Khongreiwo Miyurbing jili free movement by Kamine Jadam jili 40 kilometers or 25 miles either side li Norway Baira Giji Laye. Kala India na Kremaning Manay. Burma Wag Jikava 1948
Burma passport rules the Ashinala Shemai Saye, Ngarai Gaja rules Shimi Babame. Kala Ashinala 25 miles free movement either side the Miami. Kajalila Kangade particulars la labor Babame. Kaja Burma Ushongi Kajigatha Burma we Naganauna, Chin Nauna, India Wak Noriga Kha Kuili Pungashap headlot or Chimang Pungbaira. Kala 27 Kiglari 24 hours Mang He Burmali Rangayin Kubaira Gile. India Wagnava 72 hours he Burma Wimi being the India Wagli Shogaka, India Li Yin Kubaira Gile. Kala he FMR he Chidhada 1948 Burma introduced Kasakala India in 1950 introduced Sakha with Li Kangajitra Krapamai. Kangaje Chui Maram Bingje Ach he Sam Haura Gaji Kushok Mi Haura Gaji we reasons Bingje Rachaba Bame. Jeva Kigla Chigava truck trafficking, increasing truck trafficking, arms smuggling, kala illegal immigration. He lirin laga August 1968 Ministry of Home Affairs the permit system he introduced kasane laga chuid hili 16 kilometers li 2004 li reduce saye kala designated areas designated points katum mie je bangso Arunachal Pradesh li More Manipur li kala Jaukhodar Mizoram li the katum himang li nurui baira gijilai sa the Ramaman laga 11th May 2018 hili agreement on land border crossing kijiba he kigla hiena Kreli 1967 li India in Burma na FMR he formalized stragsa agreement like hai ji chung maida thuk maida jawrli or stringent sa maida formalized strasa gai ne tena aj rashung da ili hang lo jiga hi khlai wangne na India wagi leida khlai itum tribals being kala Burma wagi leida khlai tribals being itum shimkura kane tribe kane community kane da leida khlai being hi dependent sang rok laga ok thu da khlai nei lay lon rok laga ok thu da khlai nei hang se jige thum manui laka wen thu ga theli somra we tangkul no being hi ra Burma wagli athum nearest town li Zimik shomadi thang pay nazad laga khani thang shi gawang sam kui laga Zimik shomad another 4 days kui laga hanungi giji heli kagananga gazawi issue sa sa ka kagzaba wa thiro thai sa ki shi phungwa ki giji we feasibility la malai giji ne proper roads moderable roads hi malai samada 1980s 90s we context li khang nei chena araga thada le la ji mathai mane ka condition ji kya gam tha sang rakla ji la doubtful nei ji da ga da athumi somra wen na the somli shok laga chingai li shok laga ukru ngoi junction wen ukru li shang laga ari arai dialogue na sugar machi daily basic needs India waken ga kui bai mai khar ga ji ne ji da ga da ki shung mi haura ga ji he my India way security point of view in a reasonable sa sal bai kala trafficking hing sam gawai illegal immigration clay hi stop kham mi gawai reasonable satra gle sal bai kha hi itumui human rights violation we issue la zang ta khire kijiba va regapte na shilagen hangai pa va amai Dr. Rammathot chuji next question li in rasa ke arui FMR hi scrap sai ga chui consequences ping ba itung ni sajagi ba je arui brief salagai na FMR hi khigle je itung mak thai chung ga le leu gi da chiao my opinion hi khireu se arui na chung ga hang me re ning shi gi jang ka te ina Dr. Kharingpam li ungai le na general salagai na FMR hi khigla arui Dr. Rammathot na tiao mai khala hang me re anu opinion li FMR hi khigla itung li hi positive impact hi ga da le li dog ji je no wi thai khula tiao ga thengai le
Okay, remember tweeted tao Sorinthan li ningshi kala yui appreciation trak hang shop phong shongai ya dai tung ye atam hili itu iram hili media kala itu mi platform I channelai sak mi wang ya ji wang kachung ka ningshi phong shongai kala appreciate sai FMR hi wa thang oja Dr. Rammathot na mai sai na hangai re he kre wen kle ni jere jang kha thal la hi thumli mingai la ga khami mining no hi ba hi inhuman sala khaya act da chitaw gi da government khlatan la athum khlatan la wa khaya khaw gi da kala khaya khaw gi da he ra show min the as a in the form of a humanitarian face jang da sa jin kan ar athang ka hang thal apam gu thumli mang show mi de ba hi jang the how the regimentation is hano idum nuruz serg idum free flow miya sada yura sada ramnawa sada jang relationship kleba ji regiment rasak mino ji karprasak mi san jang kali da more when mo shokava shokta klebingi illegal ungda haidla ba jang jena hi hangda lebana wa hogu phogli la mi ngai da khmi la maning mane o maya ngai da maya khmi ba la maning ho kha hi ba hi India government na them la ga na jilla development ma mo azang laga development na mo azang ga awi law yang law wi apang ba je wa ga zang wi sharuk ka sano ba hi hi da shok mi mang ning ne jang hi ba hi it's another way of in fact informing us that the rule of laws of the land so the mainland India we rule hi itumli la zi we remake up the hibahi hang chi ke sano more than humanitarian the realization ba je chimni ko ka khni li hibahi wa mi ko mo movement ni regiment ma sa ba ma de ke chang khat jang iwi ko shok zang gi da the regiment saragla more so because itum border he recognize samne gi itum government of India na ka thinda ta ji tha sai la hi wa arwi hi khusogai da ka hangda khak jang khat wa hi wa impose ka sa ne jang impose sai la arwi la reimposition salwe da ka sa ne hili khusogai la mu khusogla la rai chai bo me athang with hada itum da somra na na ra more guita la ga ukrul samrakla ka the somme ne marala chatrige ne marala or ari ishui khu Khongreiwo ne marala ara jokta la shonglo bijinda hiba very inhuman jangal hiba he we movement mang alang thada government ni policy li sak z chimang muning we economic based la sazh mi jang at the same time we cultural connection baji chila thing mi san wo ba jang the at he serious ala nu khui jithai mo ha ne ja na sadak le shok dak le li serious ala lagan mu khui jithai ka hiba alung wasung da khnuk tak len da khang khada visible masala la ja Okay. Ning share Dr. Kharingpam na issue hi serious line le ji highlight time mere ning share in a queer Worso Zimik le ungai as an advocate legal point of view aina ari tum free movement regime leader kle hi ka thada itumli impact sa le do yes khrel ka chadra da kle ari chadra da kle kala now da chadwa ki da kle li tiong mai ka na ka share samilo but also mute side le no je Yarsho Sorinthan Haorei ning share platform ita da really share salaga itam nila charo quick why opportunity kam yuang itum cyber hi issue ile concern klea lungli adang san khorumui atam ka khuina da hangai ba oja ramthodai na oja Kharingpam na scholar saida nina thalagena
Yuji put me if a legal perspective and free movement regime he cái thà đạo vô lơ đó historical background này yang ka ma Meiteinaobing Meiteinaobing Chin Lusai's-bing he Fanai-bing he artificial boundaries right to make context level he miura ka sada thui salala political boundary demarcation he rak leina ngerdana Burma wak zang hao ngerdana India li zang hao ji hi how go pok basis level Treaty of Yandapu the British na Burma we awang ali defeat sa khai kala ju thili maya sang khangro along li hiwak hi na Burma hiwak hi na India ji conventional boundary hi that demarcate sa khai le jan au phoke ka china ki je take la je ka British administration wa tamli wa khanini ji British we azingli le augada ki ka problem le samne ka India aina Burma hi ar Myanmar hoi hi sovereign states one hai tharan ngalei khani hi mashit ngorok lagai na le salala boundary hi wa demarcate sap lungki chi le augada atam ka sang wuivang boundary hi demarcate msala understanding ai na hai sak sine atha oja thot na ngai re 1967 li the boundary commission he set up kasane wo kala 1968 we na government of India ai na Burma hi boundary hi demarcate kasane wo demarcate sak highway liver hiva iwi ngale hi hian dangda rashungai iwi pangshap ji iwi sovereignty ji hilian dangda extend sai ji just how within that boundary demarcated boundary our sovereignty ji extend the sale augada chu along jiliwa sovereign country akaba sovereign country we meaning wa khigla jega sovereignty ji meaning wa khigla jega capacity to make laws or unmake laws yeah chu along jile an law sembai law ji sakai li bai awening jang how adamly free movement regime he adhang 1950s we India we passport entry act li Burma we 1948 we jili same ji 25 kilometers 25 miles 40 kilometers sang bai Zimik show ya ka pas missing la pam bai he law ayin sem da clean government now is sovereignty extends other clean ara ku show lu hai ne ing nobody can stop it because our sovereign authority exercise other clean yeah government of India he legal personality ak sada ana sovereign authority exercise kasahili yes nagana ak sada itum we Khringrakli border area li pamdak lebing bang sag zlei jimne ka chumla ga na hango je ka government of India na our legal authority imposed kasajli yes itum na challenge sabai ka thada sarakla ya je hiwa human rights violence sadly itum wuivanga iwi ngalehi for example tanghu we kongan oja khiga angaman kubutan ma thiring laga ile hangai inau iwi documents le de lewo British ne issue sami khai pata iwi ngaleji permanently jang de lewo hikra da sa shikla ilin John Milo tangai ina o oja no we documents khra lo yang se hangai laga documents ma ji thering laga thirot khai ni wa ina le thing khang tharan aramang maning la shang mai laga kam som ka tha hila aram hong je boundary kan la jang da thai ni hoi shu la hoi la som la che da jang se la azing wak ta ka niram chatrik wak
oh chili kami ta wangli nam li wi issue area jila nakawi ngalehi niram wi leder khle ari red mi gai na kan la ka chang da khle to mohong ji wut krok sai wo lui jili chang da le wo naglen mak le sa le wo DLC tirap changlang long ding wi area arunachal wi jila cha da makan la ka chang da le wo to hi restriction hi mak le ka thane je yu ngalin da ili ke khwangan mo tong sak pa rak lag ji itum question sa pai ji ni hi area ka democratic society liva na nang rar gi ji ni mashun hi bang rar gi ji ni mang rar gam sam bang ne jana my legal perspectively itum limit sai ka chui perspective ai itum rar bai de ne Okay. Okay, ning share ko Worso na mthala kai na background hang mer ina Dr. Kharingpam ni ungai arui FMR hi yes in one way itum naga nawa sada tangku nawa sada country kanili octivis la le sala la itum movement hi ring phang khar da khalai thada thai le ka arui Indian government na scrap some order the later clay free movement regime hi quit me order the later clay hi wuivang ai hi ta decision hi khui ki da later clay khui da later clay dog ji la background hi tiao mai ka thengai ka share sami lo Right. India government we decision jiwa athomi national security we wang la sala pai drugs no opium no he we transportation we wang he katingra da sa extra kaina da maramale samra ka khamadaya maramba ba ka tha da iramwi yamguili iwi gashok gazangli ima yuri gashok gazangli ka tha da yur khangde akwi khangachi Catherine hin determine saragle ji banwa in hangda in wa iwa chak pa ji wanga ya FMR hi idum ninghan ngatam da kleya resistant movement aha lui lungi zata kleya yur sao gida idum khrewen recognize sa from ne ji ba jang kha che tha sai la atang kahang tha da hi pa hi development khira khmila maning mane oh kiga yaksangai da claiming ne kilometer magu thumrawi alungli pakru naw sunai laga jilit ji thadam yon log ji manda jiba je kha wow go shok pa hi ba ra ga thagla jiga the long arms of law ba hi adang me Worso ne hang da sovereign country ag sao gida sa ngai sa bai gi thada ja chi thada ra ji ga the no itumni kha itum nam da mu da phaning gi jibana itum gi sa da ka shai ga bom siklei ba hi here itumli thang ma itum na hang bai ai thada ka hang thada gi mai ra more wak chirek chini ka in principle in itum nei bai ba mya bai ji ad yang la iram now somra wen shocker atang in ka hang thala yo the somewhere na mazangla the somewhere na marala kam somewhere na marala chatrik wen na chahong wen na marala ka da tamuda la ka kar jinda baji hiba more than issue wanga more than the legal aspect issue wanga symbolic samai jidala hiwa tada atum na mung dale ko idum ai ni jang ko giji aham gi gijinda asam rifle na duty sa laga sang laga somra naw ga pingli sang du khui bai jidala ti khajang chi tharan li thum athum na hangna lo we athi shu de sa ne ji gi dala ka hi itum pa hi itum long na wa sa da itum miura ga sa da hi ba hi wa itum mi maring ga pa itum mi ma ga pen kala itum mi ma khamya hi wa hang shu prung gi ta okay ning share Dr. Kharingpam ina Dr. Rammathot le ungai le arui tiau mai ka Dr. Kharingpam na hang mere ka arui FMR scrap saura da le hi
community akho we pressure we wangai na sad le lag ji la kha thengai wa achakum may 3 ju we ochot how phok ju na ma how phok la ka hi issue hi cha ka mang zek la le sai ka ari hon hi community khani ku ke na may te we rai rak shok hi we na ju we pressure na sa sar la ka la hi ari fmr hi scrap sami ga push sa dak le hi may te community na sad le ye che na ashu interest na sa dak le sa lag ji la kha thengai le che relevance la kai question ne ile hang logic ba hi ite mang we pressure na tala mahang bai manai kala ashu pressure mazang mana tala mahang bai manai ka jeva 2023 September li Meiteinaobing Manipur government na Ministry of Home Affairs li hiwe FMR he scrap sa kwai appeal sa iraksan kala Manipur state wa hi FMR hi kushok changai rasai chena hangse jiga juku na Meiteinaobing ethnic conflict hi thangya kli ngo kushok maning manai ang yung le hai ri sa ne gi dung tong thai mya sa le de kwe chena khangadai beneath the surface maram tra kle sare kala jung jai li le hang lo je gava issue bistock kile issue ak sa sare hil maram ak sa sare kajiba va border hi porasa de gendang da itumi movement hi pang shonre ka hi once sales ha ga withili itumi movement hi ngazan sangra itumi bargaining power hi suidara gaji hi calculate masam na da mahang bai mra chiwangai na thang oja Kharingpam da khang da itum conscious salakena itum British colonial period wena hangse ji pre colonial period athang mai Worso na khang da Treaty of Yandabo 1826 when hopok laga Bamberton line 1834 judili Bamberton Johnstone line 1881 the Ramaman laga he formalized ragasane he we roots he sang lage chena idhum hi honor masamane gijiwang in the concept of Nagalim hi ragshok na idhum movement hi chena khrane aji idhum Meiteinaobing na akhon mushok la hili protest masala pam hauni jeva hiwe implication va idhum ngadai mi gai hi me ya haire id kalai thum Nagalim concept hila chifuere gi jiling rai jai chani thum appeal sa phlongki gi lai kala sa khwai maram la lai ba pamai reasonable sala kai adam na me ya me gai na points kini thum men hange khresa da idhum na ngararki jibava Indo-Burma border hi colonial construct ne kalai thum hi mamaya mane idhum we culture idhum we affinities ethnic affinities hi colonial boundary jili rarmaye kaji hi insist sa phungra kakhani ethnic peoples of the borderland he by force in a separate sami khaini ngai mi khaini idhum we knowledge aklam jang mane idhum consent aklam jang mane boundary commission jili idhum we khamya signatories kikla mangwa mane gagathumle ari Indian scraps how gigi reasons being jila that not reasonable enough kiwangle jiga FMR che gusho khai laga boundary je fencing sang haena truck kigla smuggling jing sam khamshap lakrala immigration ji khamshap lakrala insurgency hi samshap lakrala questionable certainty malay mane chena ara ithumna angse jikava FMR hi kushokaura gala Indo-Burma boundary hi silzaura gaji hi directly against the principles of UN Declaration on the rights of indigenous peoples 13th September 2007 li UN General Assembly ne adopt sa gai jili rin laga musung kapai laye jiwi article 36 sili angka idum borderland li ok thui da gle mi bingwe mashun ji ngari krik ena kapi mi head le de
Okay. Ning share. Yes, itum na matay ka sa. Kala tay ngi ki chi chunga. Dr. Rammathot na share sa mi rin. Kuya Worso li ungay dlay. Ari yes tiaw mo atang mention sa ira kara matay la kana. Hipai li focus sang ay dlay. Ari consequences aftermath FMR his scrap sa ga utili. Itum tangku naubing naga naubing hi itum situation hi katharo do officially scrap sa ga itum wi boundary li fencing la sa ga jangaw lo kathama moi da itum li sa zero da atang ka tiaw mention sa ka details sa mai da tiaw ka no wi shongai na yes legal perspective and no generally tiaw mai ka share sa mi lo leave a law mong am na say ada situation in the warrant ka sa shuda to response to the Khongreiwo situation that creates how way. For example, itu we society li Daniel system hi mengwam ne, malay mane. Ariwan Israel and Hamas we kang tak hili Daniel we issue li tang gajida TV don hang the claim. It can be at itu we society li itu we upon the North East li la. Ashok pai to response ya. Kalau Daniel jeka obviously trans international at the exit wuivang rana all the pipes ne ka chima warang laga ina India we politics li contradict kasa elements ne FMR scrap pai ina chili temai ka hangai je Ministry of External Affairs nava hada promote sa haji hada country we trade and commerce yeah trade and commerce li focus sadly education hila pore really le the living li improvisation we want agenda jang jitli healthcare la le jitli aya kala diplomatic relationship country kani we diplomatic relationship la sak lagana act is look is act is the policy ko shok la le the ni government of India ka act is kibahe ara they will look is ajui act is pahi hibahi li FMR script sai ka kajibana previous hali ka je tharan Ministry of Home Affairs we opinion in previous hali element angli je hiliver itumli trade and commercial restriction le awi jinda yeah free movement regime hi kushok leuda itum we cultural union later clay itum we healthcare we assistance later clay educational advantage quick by later clay cultural relation like pai ka tumo jilla cultural sa henda hili itum we relationship liver promote masalwila jine chili diplomatic relationship we wang strengthen sa ka pai jiwa malay laga ka ibahiwa purely security point of view we wang na hira the scrap ka sane ara security point of view the kahang dharan India we perspective liver internal kala external the lefu internal and external hi that not atam lega ina teu mai ka sure atam ke lang la ko pai khyaw internal himra rang la external hi khyang dhan he geopolitical issue ne wo geopolitical issue je aina India with neighboring countries immediate neighboring countries are related contestation hi Myanmar kala China relationship chikat hada lai likhla jidaran Myanmar hiliva China we grip lately thaga Myanmar and China we relationship hi pang mai hau gata India na ani we relationship chili kat hada saga ala rasang bai rikla kichi kem reu le ka in the context of our society our people hiva India we long term interestly naga na ping la pai Meitei la pai zogu keeping la pai border khen naga le dak le hina India with security threat le shona kje itumi national movement he le au kada he ping hi movement we leader ping hi chili sang yin hai laga access to any other world he wa ga pai le au kada he ka tha da sa ga
he think me by the club the India strategy he actually effort work hak lak aina le the thing chi thau the political observer being we kapaning liver India we underground being jre notice when another clipping he permanently in the clipping li ka tha da sa ga kasham house kla ka tha da sa ga thong ni pe simling sak kla ke ji ji ngaran la ga ajui hi wa chala ga na Burma we civil war shock hili BTF later clay akala ethnic nationalities Arakan will apply Rakhine will apply Chin will apply Shan will apply later clipping jili ok thui khang de na support asa da clay jili India wa bang mazam na ka nang shap clay jini India wa bang mazam na ka nang shap clay marama chiping jili support sa da clay ji chiping ji China li ma kham ya ping Russia li ma kham ya ping chiping na rang chon de le ga jini political observer na le baba chi thau ga da ara chili le da le mai te ga wi UNL P le ga le ka to ga dang so ga re jini thang ni professor from samla jini naga no bingla azingma chin state lemli le da le ping ba secure ma sa thura aya don dang la tang pho no kap that me ra jai re chili zat da le ping li thang chili asum pace me le bai la ga ka ji naga wi dire lang sa le la ga some of the locations were chili thang chok me aga adum wagla athum wi later le ethnic nationalist ping jili shin laga naga no ping le aput masa mi bai mla naga wi nationalist movement later le kala nationalist ping chili pace le saga kushok mi bai laga thaga India wi banga external wi hi ashu influence li ashu wi rai mi ma zangla athum wi proxy aga pha hui laga chiping jina thang shok mi sarai ka India we external problem ji security point of view le ungda khai la jini thaga internal wagli ba ashiba obviously internal ba fencing sa ore FMR Jimmy scrap sa ore marama hi fencing sa ga ayali lambam bai thure alungli bandar liping la mana tha thaure jini hi India we strategy ungda bai jini thaga ari security point of view le ba ashu hi grand strategy akong shokai laga jini successful sala khai laga chili lang me ga hiushung ga jangai ga lok sabha we adam hili ashui election propaganda sa dal shinore jini yang ruling dispensation we pass election propaganda sa dal shinore jini ka hili lang me ga China we effect la itum examine sa ina dam sang na khwai ba jina agma ashama dam le ga ina chibaji geopolitical issues in the Kivangan India and Yagang Chida step he quit the clicklegy in Adam Samanga Ranawe. All right. Ning share queer also yes interesting salaka points chunka originally in the comment mere ning she in a aring raikaja question or chili tiokam taisang gaina Dr. Kharingpam li mtalaga na ari yes Indian government kala Meitei government I mean Manipur government jang laga plans and policies kuchung ka same laga sadalai re achu hi important sala kaya decision kuida kle sau gida ena he with consequences being he tiong mai kala mention la ka sang sangai no point of view ai la ka matala kai na athumna sagi da leida kle hin ningrin hi atang Dr. Rammathot na khang da ungshung shabrala ungshung pai lakrala kya ka practical salik la ka thengai le right the atang hangai hiba jumla kana hang se je ga ungda ka pai la maning je FMR ku shok tak le jang fencing 1800 kilometers stay he sa khawai we India we lan la malay mane yang la malay mane jiwitungli terrain na la mamya mane kongra kongja haji ka pan sa gi ji la malim kha he sa tak le baba tamba kui akama election round de hili tamba kui mi voters ping wuivang ngana bai me khwai na tu mi concern na tu mi khang ji itum sha kho itum the kho itum sun kho sun de le kho ji hi mi shok khwai ka sa mai ba hi ba ja FMR ku shok pai number 1 number 2 li tau Sorinthan la
panels ping the itum na aka phapta gi jibana at the long run PMR ko shokai ba hi mede wi interest sa sa lak jite jang sa sa lak jinda chiwa itum wa iwi yam gui wi athai shai le ko chot la chot ka shai de chot thai de le de yo mede na lem sa le ka ok ti wa gi ji ba ji ji aka ja chen hi ba hi purely he were other with other number one liver atumna itumli mungdale gjiwi kutam message chi kasano hili ung thele meningne nodum YouTube li khyang tharan ashui security analyst ping na kang brigadiers kai ko general kai kala manudle de TV lila ai sak ba mening ne hi phamada mada da ji ban sara gjini dala hangdale gidala most adu li sazumi thui je pan lam sara lang mre ban lam sara lang mre itung mi ko shok zang lam sara lang ma of course drop the job me sara ka pan lam sara lang mre number 1 ka dam itung mi ningli ningra khang sak pa ji okay a khang sak pa ji akha ja ka khni li election ra dale how gi da tamba kui sit akha ji ji la khui vai tamba nào bình li hem khawai jang hi sa da lein da akha china number 2 ko thumali ma hi kijang jang da sung sabsi ja as itumi thang wi ko shok jang bang thing ra ji ba maning la very inhuman yang very inhuman plan de ba hi kijiba itumi cultural interaction thang wi trade and commerce wang ning la cultural interaction la thing mere ji san de bai idumi cultural interaction hai lak la idumi mashit khamanola delhi na regulate sa mere de le tu ek ba hi jam ta hi ma sa pai lam hi idum malung ring ye idumi chilan ni jam idum ta concern le ye bai jam okay ning share Dr. Kharingpam is khangna hi interesting sa ngai sai re ithuna mathai wak salak chung ga hangmi de le ka matala ka arui kikla mention ga sa jele election propaganda khang sa pai practical implement sa pai mi je important salak de le Dr. Rammathot atang na tiang mai ka mention sa ge in ran au ge da hangi ayu consequences ping hi arui kuira Worso na kuira Kharingpam na tiang mai ka mention sai re kanan la chili tiang mai ka atsak ngai le sarala ithumwi FMR scrap ka sai ni tum consequences khimo mai ka thada sa jalak li ge je kala ari ani na mention sa kai point election propaganda nga sa pai kala practically implement sa pai mra ji hili no opinion ka thada le sara athang diao mai kala kang la hangai re ta ari hili tung na khaptang rum dak lai je ba aju FMR he khushok miao ra gji kala boundary hi sil sa ra gji he strategic kasaya ka political sad lai kala he necessity India way security point of view la pai khangde issue we na the necessity aga thada thumna portray sa la ga sadak lai le hangzai ji ka thuk khmai politics ba sang dak lai ji hiwi border hili octui dak lai borderlanders sai knini bagdi pam dak lai ping liba sazu khlung re athumi cultural economic social interaction hili trak sazu ga bai lai apong ap li hangzai ji ga I think in the point out kasaji in the park yang jitran UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples to articles kai gali ithumoi traditions ithumi political system hen dangdala thalakena protection midlai de kai India he as a member of UNO aji step kuidagle he UN he with declaration he di makhamya declaration he violate sadagle la unda dagle ne ithum athang ame also na chomai hangai re ithum dangkul khu jung going lai hi perma boundary ji makan la sang da klai ne han kamai na hiwa gui khu bing la ithum India ba bil sang sa bai ta
he still sa jang how ni java itumwe traditional land system territory concept of territory notion of territory the in the challenge sa haine kala itumwe tangkul somra drag en itum tangkul ukruvak di kamjong li le dakle he being he hangse jiga pai game issue sa lu gi jine whereas Nagaland wak itum na haching gi longwa gi khuji we condition ma chuk yang sai jidla arui boundary he middle of the village li long dak le ne kala aram khu ya wong we ang we shimji akai khini sa mi dak le ne agna par shim dang khai ne India li dang khai ne Burma li da sang la kala awi a jingli ok tu dak le ram chi we citizens being hila kai gana Burma wak kai gana India wak ta khayang ji tran ram ji we landscape chila Burma li gzang wak hina Delhi we slum dwelling thag ji whereas India wak di bam dak le ba hina hada middle class being we locality kachui khamai being we locality thada ram ak we khring khrak social landscape in dang dang ngajai mi dak le ne ta sil sa jang how ni jeva idum relation ka tong he katat mi ka bai lai dak le ne ma oja Khongreiwo na khang da hiva silm sara lag mare just political strategy aga sada idum le samajik khang naw ne dal khui bai ye kha chi da sa ilal athum Delhi na politics sa dang rew dak le idum la idum naga ping le idum movement aga lai dak le kali idum mi yur hi country kini ni li ok thida le au ga politics kang rew tagar sa ye da khui chena athum government of India and he kushokawra giji he maram akava kigle jikava designated points chi mi hailala hilip okthi the great tribes being indigenous peoples being hina chi violates halaga akurung rui ga bai dong henang rui de lei kala insurgents being he wuivang he kazingram thada heaven agang sa gai nei kiji nei chida ogada aji he modify sara maman laga thada culmination thada he arasil sala khawra khushok la khawra gijira khaine asha me he implement gasali mung ga pai ma wa ga pai le da ocha ga bam na predict ga sa da fail sa hailala khangate formula gen rang phitri ga pai le da klene chida haw ga da aja da mele idumui NGO sping CSO sping kala idumui ninganing bing na maduiran ne kala memorandum misang kangi ji misang ranjili mi bhlongi ji sa bhlongi ji so far idum na interrupt saw Dr. ishi discuss saman ka atam na ra viral lung sang lagan in discuss side jena ishi hi kyo mai ka na thum na thang khamatu ji le mention ma sa pai na ga ji le ga mention sa mi thalaga ari Dr. Rammathot na ka hang matala ga na ichum we kathana bing itum elected representatives bing itum we CSO leaders bing kala itum ya ruping hina ki sang yi do of course aru itum discuss ka sa chile ka phala ka shila kuchunga discuss sang ro mai re ka aru situation hile itum ki saran waran kla ge hile beisa laga ishi closing remark mi ka vai sau se jena athang tyo mai ka amai Worso no tyo ka mention sangai da leidak le je mention sa thalaga aru we CSOs leaders being elected representatives being itum ya ruwang otsa da claiming we roles and responsibilities si kim meng sa sara aru situation ge hi remake da we Worso na hang mi ka hin closing remarks how say iwe he ka dot lagan hangaw li ari taw bo mai na taw khi ka thot na khangli kdeno mya khai chane okay je fencing implement sar mar ji hi ba iba chema ngai me legally order law le ai ka chili nganing ki ji mi ping ji normal ka pai milil kap that pai chi kalaru hon ba magnetic fencing da le chi ra heu da the wire na mi mathe mi ma sa la na theo re electronic fencing la le le kala arun ba GPS with throw na katong ji atung na le yang bai camera mang le la ya kala artificial intelligence la robot na la ma sang le mre men sa gi terrain le la even ocean le la chat pai le la ka ta jigna ji itum nga jiao ji bam ning la nation na khan sara jaiga we cannot underestimate ka ahan ni mang pe kate na ahan hangau ge chu politics maram ji
Ajui, Burma we issue hili, civil war shock hili, China we important salak hai trade border down thada Muse kata Leweze, Jinswe how kata Kampai de kala Ashui thada Laukai, Koho district, Kokang dila, Chui district ji. Kui thui khai hi na China economy litrak sazai le hang ya ka hili ngreu de gle hili India we apprehension na khikla jaka hi apang jang de gle hi international actors third hand jang de gle hili China na la revenge khui gi ji agenda jang e hang chili number 1 impact le gi ji India afne chili ara hi ka thau wa na China hil develop the highly advanced kasa country kasa the hiwi consequences si India prepare masarang laga border fencing ba hi thaklak aina rekhangai agenda change ta hangai ya marama hiwi agenda hi India na malay ni ja achaw wona na border fencing hi mathala na implement masap nong ni ya tra ga shok zangai aru apam ka thumji na chawgatha mori kala akbaji kyodo naglen uji chili kangsa jila apam chili ka thumang ICP show salala international checkpost show salala mi ba shok jang sing rok da klene thing la hong la lung la ko shok jang rok da klene leila sang rok da klene kha ara ji ko dong thing au ji aru ina closing remark aka sada epilang sa Adhang athod na hange. Ari Burma India boundary khaidak le hiba colonial construct ne. Hagara hit this man that deconstruct sag vai. Naka we intellectual sping hina. Theoretical construct hi tarkar sadak le. Idu with theoretical construct hi malega. No we mashun you mashun lay the of nakali theoretical jine. Civil society na ngar salala on the ground. Itum yamane the ning like a wow job salala. If there is no theoretical construct, yeah, itum hi mapang bayamne. Oh, twinner support lamara bayamne, katay lambathi bayamne. Rather, itum lima kamyabi we narrative paji, market livaji, some of the chivak that chawgi. Chivangan aji yaka, itum li within the northeast tribal communities. Itum lima kamya agenda yaka. Ngade the soul like a capidically narrative he Europe with America being the queen later later he young ara for example George Sorona cookies jeans being Christian with perspective in the Sinalba million chosen like a later and found the Atomim Nila Hang Haran it will version of market like a pig heights in the takes it la. Ara in hang hai baba itum from rek he itum accept masamani whether there is political imposition other legal extension sovereign extension the hangai hang no we have been fighting for our other existence yeah itum we people's live peoplehood yeah naga peoplehood we movement here lately laga china itum achieve nganing from rek itum we theoretical construct pa hi kala itum we civil society nala Itum ning room like a ninga room hit across side. Political leaders being support me across side, whether it is overground or underground, if it is for the common interest of Nagas. Yeah. Okay. Ning share we also itum atom jak maili details ha mai da discuss ali vice ara acha first time sao gida itum tio general sa ga ne thuk mai da wa vice sa Dr. Kharingpam no we concluding remark nan la kha mi mi lo cho ning share I hikda adam sakla khai khui krai ya on evening mong thui hai ni oja Worso ri azwa ga tha da hya ga sak adam hili civil society li khong se da ko thot sang ga abana yo nani theoretical perspective khira flo o red yo he India mayang ba shin na lo hui gai lo ye chu khru da ka dala ge
Khongreiwo no hine sarargi ji masarargi ji jibajes kasala masarar no naga na og sada da na og sada ashin shabla lam shabla iwa ya kasala masarar no ji pungre iwa wuivang ja ka hangda gleba na one size fits all jim sa baim no in hang iwa naga na og sada da na og sada iwa rammakan lega kumgumli ngale lei thao phag za the miumning lega iwa isha wo isha ji idum naga na hiwa ramdi leshi lakhai ramde miurde chena kaji tha yur kai khan kumgumli ramhonge jiao with the kaji tha kai khan ngalang gphei wang ngalang phei lega li ha wo jiao with the hipan sara ji ba yam sa bai tla iwing le ne ji sa na in hang da le pa no ja chen athang da like the hibai a self defeating act ne is arama India we act east policy hi ka thau ji da ka migumo we ka shok zang hi pan sai le ga ka tha da lei lo no gi ji hibai la self defeating policy ne jang hibai ka da la in idum na concern le gi ji ba as we act pa hi na ba ma thang li thum li khilam saram re control masar lang mre ji ni jang masa phut mre ji avan ka hang tha da ningra ngsak ru da la idum li ya ka message ba no ba hi ram hi iwin hi idum azing ni le ji message chi aka kala idum le shi khamashit kamano hila regulate sara ji ga sano jan hi serious sala gen khui ngai ji ye hangai atama gli say mina yamra ji ga mina kara ji ga Mexico and US we boundary ji border ji fit mu ga ta khni jang de halal kara ji ga kai ji tla ba ji wang ja ga India na sara ram samra mer ji bam ning ne sara salam sara atang ji ping je tiao mai ka mention sang ru mai de ka arui mata la ga na ba itum we leaders ping hina arui we atam hili ki sang yi do ba ji ko ka mention sang sangai athang ji jen in athang hang da hibai itum resist India li gal Southeast Asia li one of the first nation to resist post-colonial imperialism or colonialism sauga naga na wa sa hi katha mi akawi mushun li basic mushun li rakham zo tak le hi idum long now no church no ko tong ma ya ngim ne gi le ba ye mang ya ngim ne idum le gi idum khamshit khamno li ka regulate sar gala idum culture li ka da adum na Russian da mi da gala cultural interaction ji Russian kajang li khmi da ka da sar gala ba hi hangai ja da long run no church no kadam na run no hi wa idum makhamya wa khon hi pangla gen wa ngi ji ya hangai. Okay. Ning shi share Dr. Kharingpam. In a kana was the closing remark Dr. Rammathot Khongreiwo shin na arui chli tiao mai ka hangro kai re CSOs ping no church leaders ping no katam na ka thana ping no elected representatives ping no itum hi sai kham pom pai mer che khima mai sang gi do khi sa ka phar do ji no we concluding remarks ada ka hangmilo. Acha. Regard the also the clarification of me in India he silm sara lag mrag jim ka masara salala masara to the fail sa aju he attempt by he fail sai salala ka jigitha policy a gen rang phikli reg jine chenna I ga bhaning leva ari NSF na first step query memorandum UN limik sang mi ga je the itumoi CSO sping itumoi minganing baba mai kala aji India we political system lisang dak lai idum minganing bi athum idumai wang madwi mingi in writing or in speech kala idum yaru khon hi athum India New Delhi lil bai kala UN we office lil bai washung sak thungra kajiba hi iwa saklagen hangai kala hiaji thum masadu recover akamava itumoi kachot khraji than na kaula la che
itu mui kion ng saure chibaji pen saran daga sabat takar sai da hangai okay ning shi Kira share ak hangawe. ani Just one clarify salu gi chiga ka tai klai 10 second. Adili libam samre. okay Itu politicians pin election radle Lok Sabha wi right any party FMR hill strong sa lagay na post sa mijili support sa siya jiba. Okay, FMR we he went next level ara political I mean election chi we ralaka actually she tum discuss sali vai sara thaga chila interesting sam rawle. All right, ning share queer Worso Zimik Dr. Rammathot or kala Dr. Kharingpam na shi ga tumli acha chan phaisa khungru maina itum tang khu naw bing na thai khangi kala ma thai khawa ka chung ka thai khu sam phangai re ning shi ga jang ka te na tum nai tha da tang khu wuivang da concern le kai tum na ga na wuivang da thukla ga na mu chuk mi da kla ye chung ga ring phai ning shi mutala itum khani thot ping na tum li yang ka le ye na tum wi thai ga khui ji na tum mang li ma hai la acha tang khu naw bing le tha da hang ka ji thai ka chung khan ning she re ring phai re arwi na shi ga tum li chan phaisa khungrum hi wu manga aina itum tang khu naw bing na talan ka than naw bing na thai shin khui laga ma tha khmai step chi khui laga itum yu wang pa mai khwai step chi sara gi ji shit ga sang ne itum hita da atam li issues darkar ga sa itum yu wang hak sang re sang khwai issues darkar sa li tha da itum chan pheng room ching sei ji hangai nan tum wi ot ga sali lai national bin li tam naw bin tam ga steli kala ka ji jaw profession cha dak le li athaim me lo ma hai me lo ji la wi sali shi da le next episode le tum tong sang phang sali shi se kala acha episode hi yang mi khaya viewers bin tum psychology lak chung ganing she acha khya shin ila khaya special guest ka thum wena itum lung sang la kaina FMR maram le itum na discuss sang ru mai re itum tang khu naw pin wang la hi manga aina chung ka teshin ko khisam har da shi change itum ka thana pin ta la kaina na tum na itum wi wang saran waran je atam le ka samilo now da hui na rod khai le itum regret ma sa se kala itum ka shura pin la ka thana pin le ka tom thai me la ga itum pha khwai ji hot nang room se itum kho khayang ka sa se kala achu hi ka volatile sadak le itum delicate sala khai kala sensitive sala khai situation hili itum decision kam tha khui theya yu chan sang sak se gi hila khanau sada mention sak ngai ne next episode le itum psychology sam phang sia lu shit se